ukuphakama kwamabele uhlelo bayingcwele. Amen. Bakhonza bahle enkosini. Ngiyabonga ngiyazibongela futhi. Kade ngila ekhaya emhlanganweni ngaphuma imoto le yami bihambe ngempani. Sengisendleleni ke manje ebheke eJudiya sengikhohliwe ukuthi ucingo ngefoni ngishiye ifoni lena engikwazi ukufoneleka kuyena ngishiye ucingweni lemoto. Sengikhumbula sengisechibini ukuthi hayi uma ngahamba lo mfana ngizophambana naye ngenhlanhla bengibeke qhamuke lo mfana engibeke ethathwe imoto ehambayo sengibona ukuthi akukho la engakhava khona mayibonge Nkosi. Amen. uNkulunkulu ke uyena ohlela inkonzo zakhe. Amen. uNkulunkulu uyena ohlelile ngithema ngijika nje ngithi sengihamba la phezulu ngithi hey akukho la engakhava khona ngakhava euniversity ngakhava la mhlambe bakhona obaba basalile la. Ngibukela kodwa ngehlo lokuthi ningasali idengwane kade ninabagcode bangaka ekseni. Amen. Awu uma ngithi ngiyafika kanti bahambe bonke kushuthi bekumenywe mina. Amen. Nkosi Siyelelu Baba
Nihlala kude nethempeli angazi uba wathi nahlala kude kangaka ngoba phela basuke bengekho labantu enibashiyela ikhaya fanele ngabe nje uma umkhokheli mhlawumbe la nanabo ukubala nebandla lonke lisondela manje libeza nje abantu benzela ukudoja phela kuyenzeka umuntu esuka ekhaya esontweni efika esontweni futhi edoja ucaca ukuthi lo muntu akaqondi ukuthi beyokwenzana esontweni ukhona nje obezothi uma ebuka isikhathi esethi ayi sekukahle angimane ngihlale ngabe ngisayi esontweni
bangcwele lento yangihlula angazi nini mina angilove esontweni ngesabathi ngisho ngaye edrobheni manje ngibona sengathi abantu bayangibona ngiphume ngigijime ngongena kule yathephe lapha ngaphandle uma kukho into engiyilungisa ngoba ngisaba ukulova enkonzweni ngesabathi. Ngikhumbula ngomnyaka umfundisi uMathunjwa bechaza befundisi bethi umfundisi uMathunjwa uphume waya 23 episode egule eGibisela ngazi lokuyimuphi unyaka noma ku2014 noma ku2015 bathi uMathunjwa waphuma wathi uya ku23 engasakwazi ngisho ukuyihambela waqoka egezwa umfundisi uGumede wathi umeqedwe kumgeza wayesethi lala mfundisi sengiyokubona uba ngisaku23 wathi umfundisi nami ngiyaphuma ngiya23 uthi umfundisi uGumede sasengibiza abanye abefundisi sahlala phansi samncenga sathi babunga busaphuma ngoba kawusafanele ukuphuma uhambe unyama yakho sekuthaka kakhulu wathi umfundisi uMathunjwa uma phakathi kwenu kungaba khona othi ngothatha usuku lwakhe lika23 ngilufake kimi ngicela evume uthi umfundisi asesima samthatha samphasa ngapha sahamba naye sa23 kodwa kade ku23 kade ungena izolo mhlawumbe wena kade ulele ekhaya ngenzeka ukuthi kade ku23 ungabhitwe lutho umane wabuka mhlawumbe iTV wabona kudlala igame yakho oyithandayo noma wabona kudlala iseries leyo ababuka iqephu angase ngagcina kusekhona uzalo abantu bohlala bebuka uzalo bebuka unkunzi bese bebambezele kusho nje amabhodo mhlawumbe kungenzeka ukuthi ukhona umuntu ongayanga ku23 ngoba ehleli ebuka lezi zinto zokuya ku23 ezimbambezela ukuthi engayi ku23 ebese kuba khona laba abanebhadi ababa nomuntu ekhaya kulaba sebegane yobuza ukuthi akodwa babuzo ya23 thini nje uthi uyoba khona wona kuyenzeka bo baba ube khona obuza ukuthi kodwa baphaka abantu bothi 23 nje balinje uzoba khona 23 ukhona ngawe uwedwa no14 ukhona ngawe uwedwa kanjalo no25 lezi inkonzo zizinkonzo zeyifuna yizona ushembe akha ngathi sivumelane nomuntu landa uyabona ukusonda ukukhonza yini ukukhonza ukuvuma kwenhliziyo ukuthi ufuna ukukhonza kodwa ukuthanda ushembe mayibongozi kungenzeka ukuthi mhlambe kukhona incwadi ophethe iBhayibheli 14:15 Johani 7:14 abaseRoma ngiyakholwa kuye yisena kumu ya oyitwe nikude futhi niyamenza ngiyakholwa kuye yisena kumu ya oyitwe nakuyo inhlangano yabantu awuyabangcwele basi Nazaretha ngoba ngiyathanda ukulibona angazi bayavama omama ungabi nazo ihlabelelo kanjalo futhi nentethelelo ingabi nazo ihlabelelo
uma ngathi abaphakamisa abaphethe ihlabelelo nabaphethe amabhayibheli ufumanise ukuthi kabekho abantu kukhona omama sebebonile ukuthi kuyasukunywa kuyasondela kodwa abahleli ngabasondeli badinga ukusukunyiswa nimiyeke lo phaswe ngomuthi ohleli ngomuthi ngoba mhlawumbe egule kanjani kodwa laba abantu abanye okulula ukuvuma ukuthi besondele ethempelini bangcwele kushawa ifoto lasezulwini mayibonga Nkosi ningahlali nje kude ngazi mhlaleleni ngabe nisuke nihleli lana nimenyene ngoba esontweni kuyelwa khona ukuyokhonza ukudumisa wala ekhaya ukudumisa ukuthi uyathandaza umuntu uyathandaza ke nje esekhaya noma esethempelini kodwa umefika ethempelini uhlabelela into eyenza umuntu exhumane noNkulunkulu angeke uxhumane noNkulunkulu ufike ethempelini wahlala wacofa ifoni waze walala kunalabantu abanebhada bafike belala ethempelini bese umuntu wafika ethempelini efike ngaphakathi engenelela kunesivumelwano ushembe uma umuntu ekholwa ukhathalele ukuthi uma ukholwa ungabi nayo into enyakaza ekholweni kwakho uyabona ukube ngathi ngihlanga ube ngaba isangoma mina ngathi uma ngaphuli inqondo ngithwasa ngasibaba kangaka ngoba kubi ukuthi usentweni kodwa ingabe bikho into oyiswayo ngento kuyona uma ukholwa ingekho into oyiswayo wena kuyagidwa kawuswa lutho kuyathandazwa kawuswa lutho kuyahlatshelelwa kawuswa lutho ukukholwa ungenwa into ethize uma ukholwa kodwa umuntu oyikholwa kangenwa into ethize ungenwa umoya ongcwele mayibonga Nkosi umoya ongcwele ungakungene angeke uhlale umoya ongcwele ungakungeni uyihambe eKenani wabuye emanzini ubahamba u14 ubahamba u23 ubahamba igula umoya ongcwele ungakungeni umoya ongcwele ungakungeni ufindwe into ethize ekhele enhlizweni yakho susa lento ekhele enhlizweni yakho efimba uthi ungangeni umoya ongcwele kuthiwa ngelilanga emzini wasePhakameni kwangqongqoza umuntu eminyango kuthiwa inkosi ilanga yayihleli namadoda nabefundisi ababili kuthiwa kwangqongqoza umuntu eminyango ngqongqoza umuntu eminyango inkosi ilanga yathi hambani bafundisi phumani hambe bafundisi baphuma abafundisi bahamba baqalaza ngapha nangapha abambone umuntu ekade ngqongqoza waqhubeka lo muntu wangqongqoza kanti bona kabamboni ngoba lo muntu ongqongqozayo usemoyeni ngekho enyameni ithi inkosi ilanga ngena sibanibani uma ngena ungena uyahlala umuntu ongasekho emhlabeni ithi inkosi ilanga ngixosha befundisi lokulokhu ngqongqoza ngingavuli ngixosha befundisi ngoba ngeke kwazi ukubona wena uthi sibanibani ubuye kanjani emhlabeni ngoba sewahamba wena ithi le ndoda baba umuntu owathi mangihamba umoya wami uhlanjululwa wangithatha wangifaka kuyena ngaphila kuyena ngathandaza ngiyakholwa kuye isena umu ya oyingcwele nakuyo inhlangano
baba ngizovalelisa ngizothi lona baba wanginikeza yena kodwa yamsho ngegama yathi usibanibani baba kathandazi uma kuphuma kuyothandaza usibanibani kathandazi uma ngihleli la ekhaya uhlale ehleba abantu uma ngikhuluma ngiphuma enkonzweni ephuma enkonzweni ubuye discuss inkonzo ekhuluma ethi beyimbi ibinhlelana ngabe benze kahle lana uthi uma ngihamba naye uma kuyizifungo uthi baba kaphumi nami endlini uyahlala nami endlini ngihlale kodwa inyama imoya wami ungasekho endlini la ngihleli khona uthi baba namhlanje ngizovalelisa ngizothi shembe uma wawungithandile ngikhiphe umfake komuntu kungenzeka ukuthi ukholwa kakholweni yingoba umuntu ohamba naye swamshila kodwa ngeke umuntu obuye emanzini ephume engenayo umuntu uma ufika emanzini nje ngizivuma ngizibika kuwe bika kuwe mthetheleli wesona hayi bangcwele ngidida yabona lesi ngilozo ushembe wangishayela imasterpiece inhlanje ngcoba mina ushembe abanye abantu bangazi bafanele ukwazi abanye abantu bangazi mina ngikhule esontweni ngingezile umuntu ophambili esontweni bengidlala ibhola ngidlala i-team ethiwa ngadlala kwi-Chelsea ngikhulile lapha ngasengidlala na-2 for Joy ngadlala ibhola nje labo mahlathi ngasiwele ngumdlali webhola base nakusana ngithatha ithempeli ngafika ithempeli lozo kwamshumayeli ukuthi yabona ngisho lapho ngithi ngempela lento esikuyona kanti into yokudlala mayibonga Nkosi hawu lento yagoba mina phela mina anze ngibe isigebe kodwa nje mina ngangikhule ngane ngikhuthwa amaNazaretha ngikhule eNazaretha ngikhumbula ngomnyaka ngo1991 noma ngo1990 sasesibusisweni ngibe nabathi ngifunda ukuform 1 ngo1992 noma 92 angisakhumbuli kodwa sasibele emzini la kwaShembe sesithela masifika lapha nesibusisweni kwafika kwathoma ngane masekuhlasele sengena izimpi saphuma lapha kwangabe khaya bongoye safika sahlala kwaphela isonto sihleli singayi ekoleni kwaba umhlaba sinqamula sekunqamula impi sasinqamula ngongoye sahamba sonke ekhaya kodwa ngangingane ekhulela ekhaya nje anze ngikhule wendawo ngakhulela eNazaretha nabazali bami bakhulela eNazaretha kodwa into engiyangithi ke uShembe ngiyembona ngathi uShembe ngempela ayi uShembe bafowethu uNkulunkulu usho singabe siyadlala mina uShembe wanginikeza zonke izinto uShembe wanginika zonke izinto mina ngithe ngineminyaka emincane la ko21 years nabe nginemoto la kwaManzini benginemuzi mina sengiqala ukuba nomuzi ngaba nomuzi mhlawumbe angafiki no23 years ngiba nomuzi edrobheni eThekwini ngiphuma ngaba na yonke into ongayicabanga niyazi nake ngibaleke ayikho mina imoto engathi ngigibele ngiyifisayo ngaba na yonke into abantu bangibiza ngamagama bathi hayi lona uyilona kodwa uShembe utheme esuka mina ngibe umshumayeli omncane kunabonke abashumayela wathi bese uShembe wafasana wathi ngikhumbula ngonyaka okwathiwa lapha nevela bahleka kubizwa ithempeli lonke kwathiwa namhlanje akufika wonke umuntu wasevela bahleka ngafika ngabe ngcono bakhona abantu wasevela bahleka ngoba ngabayazi ngangekho kulo line okuthiwa abantu abadala ngangilulayini online makuhlala esontweni uhlala ngokushiyana ngokuthi mhlawumbe nizalwa kanjani uthi ubaba umfundisi ngalesikhathi wengakabe umfundisi uthi woza sibanibani engibiza ngegama lami wasethi woza ngase ngibamba nami ukuthi ngise lana ngithi mina ungibizela ukungithuma uthi thatha isiphetho sakho uzinazo ufike uma ngihlala kanjena uthi namhlanje kade ngifuna umshumayeli uthi nangu umuntu ozomemeza ithempeli ozomemeza inkonzo ekhanda lami ngoba ngangayazi lento yokugcotshwa ngangayazi ngangaze ngayibona ntanga kodwa ngiyakhumbula eThekwini uhlangene lapha eThempelini bengikankile eminyakeni emibili before kwenzeke lonke eThempelini bangikanka uthi umfundisi uNzama ithempeli selibone wena mfana kaMthembu ukuthi sifuna wena ube umshumayeli eThempelini ngithi mina hayi baba ngeke kulunge baba umfundisi mina ngiwasevela bahlele uthe phela bahleke uphethe ubani ngase ngikhipha inamba la ngayikhipha inamba kababa umfundisi engiphethe ngathi ngiphethe nangu baba uthi hayi sizomshayela sicele kuye ngicela ukusebenza wasebemshayela uthi uma bemfaka ku loudspeaker uthi umfundisi hayi mina kanqabile inhlanhla uthela ethempelini ningane nje fana zonke izingane kodwa kanqabile uma kodwa yokwenza umsebenzi wothi ngoba kunankingi kwakuthi ngabona ukuthi hayi labantu bangiganga ngamane ngashintsha ngathi angisasonti la sengiyasuka ngathutha ngashintsha indlela yokusonta ngahamba ngawusonta kwaMashu mase kushintsha lapha ngaphansi kwaMashu
ngathi uma ngisonta ngakade ngisemoto eShoko ngathi uma ngisonta kwaphela inyanga oqala yesibili kwathi uma kufika kwesithupha kwathiwa yakuhlangane phansi kwathola ethempelini ufuna umuntu ozomemeza isonto base bengigunga bathi ayimthembu ngeke umemeze isonto ayi ngakhalekela ngabaleka ngashona phansi ephayilithi la kuthiwa seDaltoni ngafika khona ubaba ungema waseMelmothi wakuthungema wena mfana kaMthembu unemkhuba kade ngifundisa umfundisi uthi umfundisi unzama wena uyabaleka ubalekela ukuthi bekugobe futhi ukubaleka amathempeli onke njengoba sizosondla uthi mfana wami noma ungahamba kodwa wena udotshiwe ngase ngiyahamba ngazosonda la ekhangeza thathaza-ke ngihlale ngithatha ngidinqika le moto senginqabile lapha phela bahleka ithi angihlale kodwa umama intombi engizalayo uthi ngomnye unyaka sengihlale ebhentshini ngonyanga ngesikhathi engavuma ngaso uthi umama hayi mntanami hlala la ebhentshini uthi kangazi sengizokhuluma nawe kangakanani ukuthi umsebenzi kaShembe kawubalekele uShembe umefuna umsebenzi wakhe kodwa yena ngase ngiyawuthatha lo msebenzi senginjengenkomo epalini mawakwazi ukubophela ngagekisa ikhanda phansi ngalento ngavuma ngavuma ngathatha umsebenzi ngangayiqonda lento ngoba angiyazi lento ngiyayiqala nanokuyenza ngathi Shembe ngizohamba kanjani phambi kwalo msebenzi uthi umfundisi ngemilanga ngeluleka uthi ingane encane mfana wami yathi inkosi ilanga asingaboyigoba ingane encane yathi kodwa uma umsebenzi kaNkulunkulu kunokuthi ufe siyoyigoba kodwa kodinga abantu abahlakaniphile abohamba emva kwayo bephatha ishanela behambe njalo ngoba ilandelwa impukane ingane mayisencane wayesethi-ke ngase ngiqhubeka ngenza umsebenzi usekwathi ngonyaka wabo 2017 uthi ngenyila ngomfundisi angazi wayekade ngizwaphi ngoba ngize ngathunywa nje nokuthunywa mina ethempeli ngangaze ngathunywa nje nokuthunywa ngangingane nje isithiphisana nangu mama lapha ngafakala ingane nje edelekile ngiqhamukela semzini odelekile ngoba yimina nje uNkulunkulu ophendula ukuceli ngakho ebenza umkhosi kodwa ayidudweni ekhaya ebhekile amen uthi umfundisi kimi ngenilanga wabo 2017 uthi mfana wami ngiyabonga wangithuma amakhosi ayifuna umuntu ozowaphathela inkonzo kwathiwa kufuneka umuntu ozowaphathela inkonzo ahlangana lamakhosi elapha nezansi encingweni kwasekukhishwa mina kwathiwa ngihambe ngophatha le nkonzo ngiye ekuthenini uShembe unginikeza ingilozi enjani bekugcoba ngafika ngayiphatha le nkonzo mase ngibuya uthi umfundisi kimi mfana wami ngiyabonga kodwa Mthembu okukhulu kunakho konke ngiyangizibongele mina esho yena ethi uyabona inkosi ngathi uma ngibika ukuthi ethempelini ngasinamshumayeli yathi inkosi uShembe hamba ufike ubone inhlanhluthi eyothi uma iphatha lo msebenzi kaNkulunkulu ukhule kunobufe eyobigotshiwe inkosi kubusise uthi ke uma ngibuya ngahlala isikhathi eside Mthembu ngingazi ukuthi le ngilozi ngithi uNkulunkulu akangikhombisi le ngilozi izowela kubani uthi kodwa ngalenkathi ngithi wena gugu memeza isonto ngangisho nje ngoba phela nami ngumuntu wasemhlabeni kodwa ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu wangiboleka le ngilozi engangifisa angiyazi njani ngilozi kodwa mina bengumuntu othulayo kakhulu bengumuntu ongakhulumi namanje nje ngihlale njengakhuluma usuku luyaphela ngazikhuluma angazi bakhona abantu basemapondweni kuthiwa uma impondo wathathwa alifake enkobeni yaphila umadguli angazi mali khona kodwa hayi awuthathe phela uqhube ngebhala umbekela masumbekela uzophuma umsebenzi kaNkulunkulu angazi namsuku uqhamukani kangingcono kodwa ngiyayibonga ingilozi uNkulunkulu wathi mengigcobwa nginikeza yena ngoba mina ngokwami ngangithuma ngicabangela sengigcotshiweke manje siyahamba ke nabashumayeli ngiyabalalela abefundisi ngiyabalalela abavangeli nami ngithanda ukuba yabo njengomuntu nje onjengobhenza kanje ophansi yabona nami sesefisa ukuthi uma sengikhuluma njengalo baba ngikhuluma hayi manje mina uma ngeke ngafika la nje hayi kuyabheda hayi bheda wangempela futhi uma ngeke ngafika nje la hayi kuyabheda njobe yingakho ngingafuni ukuxoxelwa mina ngethempeli mina ngixoxelwa ngethempeli bafike lishumayele ngesono sakho phela ngidothiwe mina uthi ubaba umfundisi uthi ekuphakameni wayonobhala kahlale ekudeni ephethe 23 uthi besifundisa uthi 23 zingane zami u23 mawuwenza ushumayela ngezono zabantu ngoba kuthi inkosi ngenilanga esemzini okayihlakaniphela ngwazi kuphi kuthi inkosi umfundi umshumayeli uHadebe wayiphatha inkonzo wayiphatha abantu baqhuma bayakuqhuma wahlabelela wenza into uma sehlala phansi inkosi ilanga isukuma ithi le nkonzo kade iphethe umshumayeli
umshumayeli uthi abantu ayibasindawo kayibhalwa ngisho enkonzweni ezonakele zala ekhaya uthi lenkonzo ulolu mshumayeli kakhulumanga ngezono abantu bazothi babephuma enkonzweni behambe bokwenza izono uma uphuma enkonzweni igama inkonzo kade ukuyona isuke ibhala umgojo kade iphethe ngiyaqhabuka namhlanje nemngcwabo eniphathwa abafundisi noma abavangela abaguqa bethi hayi la ekhaya sizoduduza ngathi ngangcono ngivele ngambizi kulo mngcwabo mina ngiseli ukududuza ngcobe ngiyela ukuphatha inkonzo yami uma uyinamba ngaphatha inkonzo iqonde ngqo kube yena anze ngibe mina elihlelo esontweni mina ayikho inkonzo futhi ngebhathi kangwazi ukuhlabelela ingoma sezinye inkonzo ngoba ithi inkosi ila ngakuyenzeka la emhlabeni ube khona umuntu ohambayo la emhlabeni kodwa ingilozi yokufinga menwa ezulwini ihlale kanti kunesidumbu esiphuma emhlabeni umoya womuntu uduke ithi awulutho 100 years umuntu ohamba emhlabeni edukile ngalibona isango lokuphuma ngenxa yomuntu wamngcwabayo kodwa namhlanje abantu uthi umuntu beyiNazaretha umehlela ehlela inkonzo yomngcwabo yokuthi uzokwenza kanjani ubona abantu behlela bethi ithende leyo malana yophatha uhlelo kuyobalana bethi hayi akungabi umthembu akube usibanibani ngoba uyakwazi ushaya ingoma ezovunywa omisi uyakwazi ukushaya ingoma ezovunywa maluthela uyakwazi ukushaya ingoma neza sezayoni uyakwazi ukuyixuba eDDN esebebe bihlala bethi hayi befundisi bohlala la uShinazaretha kodwa le Nazaretha umama walo noma ubaba walo ukhethile wayiyeka zonke inkonzo zididiyelwe waphuma olobala njengonophathi ehlungwini waba yiNazaretha uma sehamba emhlabeni akusekho ngaye sekungawe wena uyosika umsiko ushaya isigqoko esitshekayo khona isigqoko esingagqoka siqonde esigqoka sitsheke umuntu efuna ukubukwa eshaya isigqoko eze makeup uyakhala kakhaleli uyathasha ngethishu ngoba lo muntu umngcwabo kawusekho ngomuntu ohambile ungayi lo mngcwabo manje kodwa yiNazaretha uthi ushembe siyabangcwaba bengafuthi ngangikhona ngangisenkane ngishangena kuhamba umama Mathube elaphana eJudiya uthi behlabelela umfundisi engenza umusho ngegama eshawu 88 uthi izanini izizwe nonke siyephakameni inkosi inyanga yezulu iyathumela ithi tshela nangu umfundisi lona simfihla namhlanje uzoduka ithi la ekhaya kunengoma ezihlatshelelwayo ukuze ingilozi yokufa izikhonga ukufa ihlale ilindele ukufa hayi ukufa okudunyiswa namhlanje namhlanje abantu ukufa bakudumise bethi umuntu behambile emhlabeni ukufa bekudumise uphenduka umabili utho uhlelo liphathe izingane kodwa ukhona umshumayeli nawe mvangeli uzohlala ungalibonile ngoba sekungelazi izingane ziyaphuma ziyangena sekuyinkonzo isingi yabo kanti session lena yokungcwaba ibhekene nomgcotsho walomuntu ngeke ngoyiphatha lenkonzo bekhona befundisa yekani ukuthanda befundisi bokuhamba kangaka ikhome luswa iyabuya nomunye umuntu ongayilusi uma engaseziluswa nje zakwamthembu iqhamuke siqhamuke eminyamatini lapha kwamanzi amnyama siqhamuke iphephetho nkwanyana ngabe ubaleke ungene endlini wena ungakwamthembu ubusuku uyafika inkomo yakhe yonile iqhamuka kanjani lenkomo iphuma emhlabeni siphuma nomfundisi ongasiwa lana mhlawumbe wasehluhluwe kodwa wena bona abafundisi balana ngenxa yegugu elikhona emhlabeni kuthiwa hayi mhlawumbe usihlalo sengqoqa wehlalo ansangoba befundisi benzi yanisondisa sinisondisa uma kufika ilanga lokufa kuthiwa yomthembi ibhimbi vele uzokhuluma ephokhe awumfuni sefile umuntu akhe ngimsondisa uqala nini lo muntu ungamfuni masebonisiwa ngendlini phela ayikodwa nje lona waserichurch bay ayibeyiphathi inkonzo hawu lona kade kusondisa osuka nawe phansi akaselutho namhlanje sekuwutholwa lo muntu ohlala umbona umfisa uyena umuntu sezohamba eqhubha inkomo okade engayelusi ngale sabe inkomo ninazi inkomo ninazi ibaya ngisho ningafa uhamba kuthenga inkomo kwacaluza uhamba ukuhamba upheke enkulu laphana kuthiwa inkomo mphathi isikhumba sawo sithi ingane hayi ubaba sifune mphathi isikhumba siphatha kanjani isikhumba ungazange ube mnumzana ngoba akekho umnumzana okuthiwa umnumzana engenayo inkomo uma umphatha isikhumba le nkomo angithi isikhumba umphefumulo wenkomo thani amen uma engavuka inkomo uyabona uma
ungasungelusa ufuna ukutshela uma ungasungelusa manje uma ungasungelusa uyayisaba inkomo umuntu ongasungelusa inkomo engaqhamuka manje bale yabona ngisho wesifazana wakwelusa inkomo ayiqhamuka nje uyama kanje inkomo nayimi ipheke inkomo ayikho umuntu ihlomela ngoba inkomo iyakwazi ukwelusa uma ungasungelusa uyindoda lenkomo awuzweluse nawe la unesifaya uhlelilana awukhathalele ukuthi unesifaya noma ukuphi mhla uhambe emhlabeni kuyohlangana uqhamuke nesikhumba uthwale isikhumba akahambe naso ubaba kaBani uyena semfaka isikhumba ufaka inkomo into ongayazi bezothi uyivuka umphefumulo wawo noma ivuke uhubhe nje kufeni no baleka ngishimba no baleka ngishimba Wakungathi ugogo mamthetho. Ukhona uThopha inkomo bese no 98 years. Walapha na bamthetho. Umama begane no antu wakhe. Uma ngcwatsha bahlanga no baba. Lapha ekhaya ngincane ngokweminyaka ngilama abadala. Kodwa bathi babehlanga no baba bese bethi sebeqoseplane yonke into sebethi abantu umvangeli phela. Nizothi. Bathi hayi wena mvangeli mambheka hayo mama naye lenkomo yokuthi kodwa sifuna ukusakhe sesibhanga semvele sibaba sakhe ngithi mina ujama ukokaze ngibone isibaba senesibaba namhlanje bathi kimpilo baba bani baningi ngoba balabancane baba yeni nenhlanhla bomama baseNazaretha nikhoke into ezofuneka kufeni Ngiqoka lengubo eligqokile emhlophe noma umuntu ngabe usonta kuliphi ihlelo ufaka ukhalikho omhlophe uma esehambile emhlabeni noma umuntu ngabe esehambile emhlabeni uma unkosikazi wakwaqana kohambe kuhambe kuthwala inkosikazi ngezeli isidaba kunamakhosikazi enzeli idwaba engazange egqoke emhlabeni kunamakhosikazi ebehamba nqulu ehamba idolobha lonke nqulu ehamba ibheke nqulu kodwa ngelilanga bathi babelambile inyama yenkomo bethayi lo muntu wenzeli isidwaba uhlangana kanjani isidwaba ngasazi Angikusidwaba sinomphila ukuyivela othiwa insaka vukela umphilo wesidwaba insaka vukela sakho noma ufuna kulozo phini insaka vukela ukukhona ifishe sithi phela insaka vukela umphilo wesidwaba nginamanga ngiyaqamba insaka vukela kanjani ngasiqobi usaba ukusho kuyingozi ukubana unkosikazi osebenza into mayina unkosikazi osebenza ayikwazi ukushaya umthetho vethi ushaya umthetho unkosikazi yazi umhla ka15 yothi baba kaBani idlanga beza kuyahola phela umhla ka15 awukwazi ushaya umthetho ngoba wena manje uhene wodliwa umama la ekhaya umuntu womama la ekhaya umthetho uyayiphukela nje ngoba umuntu womama uhle ungana nje kuyiphilizela unqabe nobudoda bakho ngoba kunamadoda azofa ehamba emndenini uthi ngelila ngumfundisi ephethe inkonzo emasponsane lapha emasponsane eKenani uthi mayiphethe inkonzo ekseni uthi ngabona amadoda esukundele ngabona efakwe esifayeni enqunu ngaphezulu eshawa ngemvubu eshawa ngalathizwi hayi bashawa ngoba bababo bephula umthetho emhlabeni kunamadoda azoshawa eshawe ngoba ephula umthetho emhlabeni ingane zenza okungenziwe ekhaya indoda yasaba ukuphumela obala yakhuluma yaplana abenzi ukuthi inkosikazi yenza okungenziwa inkosikazi nina niganyweyo inkosikazi uyena umuntu owusathana ozokulinga ekhaya uhleli naye ukuphuma ngasayeke esontweni inkosikazi emali wakuphendula kanje amphathi nje basiganywe nje manje akompe vele usuka kulo nomthandayo mina ungifuna uyanti esontweni vele sunenxeba suthinteleka ngoba ngalungisekile ngazi ukuthi yini into ethiwa kwakhe kunabantu ke okuthola ukuthi basegcekeni inkosikazi iyona ezokuqhuba uphumile esontweni nje awuseyuye lo muntu esontweni ngoba lo muntu ukudaliwe unkosikazi njalo uma ungashaya umthetho wegceke uthaya amanzi la ekhaya kangeni sekushaya usithi ushaya umthetho la ekhaya amanzi meqithwa awaphabazwa athelwa ethelwe phansi ushaya umthetho la ekhaya isitsha ayilala singageziwe ushaya umthetho la ekhaya ukudla kuphakwa uqede plating ushaya umthetho la ekhaya uma ngidla ungamphakeli njengesambi ninamadoda nicabanga ukuthi kuyisilungu lokhu kudla ufakele ukhaya eplatini ufakele yonke into noma ningathi sikhuluma ngokudla vele 23 kanihambi kodwa uyite emkhulubeni badla nani udla kanjani uyite omkhulu
nawe uma uphakelwa kungacaci ukuthi uphakela kanjani. Nezelana emakhaya baninzi imicimbi ngithumela abantu abangakwazi amadoda aguqela bengakwazi emakhaya bengakufundanga bethumele behambisele abanye abantu abangamadoda akhamba kwemimizi ngoba siyaba sithibe sikubuka ukuthi uthatha uhamba nakho kanjani ukubeke phansi sikubuke futhi yeyakhe ikolo liyadliwa. Angifundisi ngani madoda emakhaya. Beka phana ekhaya nginendodakazi endala ngenze ngisho nangegama ngiyabuka umama wayo eyiwashele umama wayo eyenzele yonke into ijike nefoni ihlale ngithi mayeda yebiyama. Kukhona abantu abazogama bephambi bethi ingane hayi lengane uyise umphangeli lengane kanjena kanti kunendima engeke ngayihlala edinga wena umama ngake ngabona umama enamantombazana amabili ewafundisa lapha ekhaya isikhuni siqhume sijalo siqhume intombazane ngoba ifundisa yayikani intombazane mayingafundisa. Kukhona ibhadi kukhona ubudedeni kukhona ibhadi kukhona ubudedeni. Amen. Khona ubudedeni khona ubudedeni la ekhaya singabiki isikole la ekhaya singabiki isikole lapha nje ekhaya mina ukuthi uyakhuluma wena labakani lefothi uyakhuluma into ngocuphile ukhuluma igama venthule semfuna kugcine wena sunekala ledini. Uthi uyakhuluma nje bamphendula venthule inkulumo ubona ukuthi ngabe uyaqhubeka senthule mina semfuna benekala. Ngobona awufundiswanga uthananga uphume ekhalini kwathelwa amanzi uma intombazane iphuma ihambe yogana ekhaya bajika abazali babo behlakaniphile bethi uma bengena isifayeni uma ishaya ihubo uyabona umuntu umeqeqisa ekhaya usuke ethi ngokwesizulu mina usuke bethi abazali bayo inkomo ucecisa ihlaka uyise wentombi usuke ethi ngani yami namhlanje ngiyakwesula namhlanje ngekuphinde wena ubize lesibongo sakho uyobiza isibongo sana usuke ngene khona kodwa bese bejika abantu ethi ngani mayigana ukhona izingoma eziculwa abantu abona imishado yabantu bethi uzungamshayi ungekwesula mbuyisele ekhaya kube babuyele ekhaya mama ngabagana abasume bese kube kwabathi uhlungu bajika babuyele emakhaya namhlanje bayafa bafele emzini abakhishwa kuyihoyise bawubagana kwahlala inkomo ucecisa wesula lo muntu emuva wahlala lo muntu phansi nina ningakwazi abanye abantu bathi babethi benza into kanti benza iphathi ophaso ungathanda ukuduma ukuthi uhlabe ingoma eyiningi mawenzinto kanti mhlawumbe uyaseqa igama mhlawumbe ngenzeka uthola ingane leligana igane ingagani ngendlela ngiyabathanda abantu abathi uma bethatha behambe bethatha isiyalo ukuthi isiyalo senziwa kanjani ngike ngajabula ngabona umndeni wakithi ecela bahleka lapha abahlamini ekamthakuza ithithubisi labantwana usihlanga kufikela abasemakholokolo yeheni bontombi yaguga nokuhlebayo kusho ithuba iphuma lentombi yakhona yayiba isiqeda ukushaya iphoyisa yaqeda yonke into lapha esikhawini base ngithi ngihamba sephume sona tembukumgidi ngafika abakubo bebina isangweni bathi namhlanje sesinikeza igama lokugcina ila ikhuluma khona ukugcina bayoyinikeza isiluleko kodwa basoba leso siluleko akuyisisiluleko ozophila ngaso isiluleko esibalekile ilesi daily osithole ekhaya nosithole ethempelini kodwa futhi awukho umthetho uthatha ethempelini umthetho uthatha umama wakho. Amen. Uma ungena umama oqondile eduze osondela komunye umuntu othiwa umama nje ngakini futhi uthathe bene umthetho ngoba namhlanje seniyikhulela nina nothi uma ungena mama ngithona unamama thina sikhule singenaba kodwa besinobaba. Thina besingenawo baba sesikhulu siba ngako kodwa namhlanje sihamba sikhofela sithi ubaba ungafuni umuntu ubaba ubaba lo singene ekhwapheni la ngoba sifisa ukukhula. Amen. Wingozi umuntu ongenamama ongenababa ongenabhuti ongenasisi uyayikhulela nje thina amaphutha akho wabone ngihamba kahle uma le ntombi iceciswa uma la ekhaya kwenziwe kahle ithi uma ihlatela inkomo ebese kushalela ilanga sekufika umkhongo ekuseni ebese iyahlala mhlawumbe uma ithenga izipho noma ithengeni abanye bathengi ingilazi lezokuphuza ebese kusobhuti bayo ebese iyavalelisa iyavalelisa iyesula la ekhaya ebese banqunu njengomuntu ezelwe ebese ifaka ingubo ebese ima ngemuva ingasho ukuthi namhlanje ngithelile ishaya ihubo layo eliqamba yona ukuze mhla ugana semiyesula ingakhumbula ushembe kodwa ikhumbule amazwi yaqambayo ngalo amyeni emgana. Abantu abakholwa basho bathi awushona nomunkosi yesima kade babuye ethempelini
uma kuthiwa lo muntu waba nefuko oshaya esingene esifayeni ebese sinokugcina ivaleliswe layikhaya besiphuma ebese kusondela umuntu owumama ohlakaniphileyo esethi ngane yamnali ithamo lamanzi ethi ungagwinyi shaya ithamo lamanzi kuyahamba nje laphana mhlawumbe u7 minutes wonke ulokhu wabambile amanzi ngisho ufuna ukwagwinya kagwinyeki ngoba kawuphasa ethawani ngisho ufuna ukwaphimisa kaphimiseki ngisho ufuna ukukhuluma uthi umuntu ongekho uthenwa ukuthi emzini ungafiki ukhulume uyothuma uphuma ngaphandle kwesanga bese umama ohlakaniphile gwinya ngane yayo efuyagwinya ikhathi manje esethi lokho akho ukugwinya ukuthelo nanoma yini oyoyibona ungayithandi emzini oyithatha uyigcine kuwe uyigwinye ungayikhiphi kwamakhelwane ungayikhiphi ngisho kumngani wakho ngoba nini mangana uthuma ugana ube nabo abangani uyabona labo abangani oFlorence ngabosindisiwe laba kade abangathanga bese begane okwakuthi uqala ungasebegana ebese kufika umkhongi bekuvula ibhokisi litatululwe kukhishwa yonke ingubo kukhishwa nje nesiketi obusithanda uma uhamba uye esithawini kunabantu phela baba mhlawumbe ngaso ngintana noma ibhadi behamba nemphula bese bewushiya sebehamba ke indlela eqondile ube nengubo okwayishaya uhamba lapha kwanemphula yabona ukuthi umuntu akakhulume umuntu umeshada umngani noma kangikhulumela angiyifundi ekukhulumela ukuthini lo mngani efeza amahlazo beluhamba ukhona umngane ekotini ngoba ingubo iyakhishwa hayi ukuthi kukhishwe ingubo kukhishwa insila yendawo abanyathela kuyona iseyintombazana ngoba namhlanje usuye ebufazini uzohamba nengubo ezintsha ngoba yikho into ofuna uma uyigqoka ikukhumbuze usese-university uma ukhumbula e-university usunomyeni uzomkhumbula uThabiso okwadathisha naye ngokugqoka ingubo inamamoli ingubo iyahlala imemori kwingubo ethi le ngubo ngake ngayishaya siseMaritzburg hambe indawo yokuthi esethi esemkhumbuzo umuntu uyakhumbula sekhona uThabi ethi ngiyeka ngalabo useshadile ingubo imkhumbuza lapho abazali ke bethu bebehlakaniphile bekuthi uma ufika lezi zinto kuzogana ebese beyithatha ingubo eyithatha umama eyisonge uzikhotha deweni esiyishiso ukushisa ngoba kusafanele uphinde iqo usuya kwesinye isigaba bese sigaba sifuna abantu ababengezelayo laba bangani okakhuna kudelete ngisho inamba zabo namhlanje abantu bayixova imishado nawe uthuma ulambile kunabantu abalamba ngedaters uthuma ungayidanga nje inyama futhi angazi bethiwa iValentine yini kunabantu abangathandana bahluleka ukuthandana unyaka wonke bethanda ngeValentine kuphela mina nje ngathi lapha akho Valentine khona lihlale kuyiyodengi okuthandwana nje mina iValentine ikhona noma yikho nje ngikholwa ukuthi kunabantu usuke ukuthenga ama-strawberries lapha na ko-fruit and veg ufike unikeze umuntu ekhaya noma unikeze umuntu ozwana naye uyozulinde kuze bo-February ethi umuntu hayi ngawuletha kanti lezi zinsuku ezilaphi kwenziwa ningayidali izinto eningenzeka inkolo uma umuntu emngena kulwele ukuthi ube nento engenayo yenkolo ngoba umuntu okholwa ngoba kukhanda yena uma ukholwa ngoba kukhanda wena ngelinye ilanga uyoyeka kholwa ngoba wangenwa yinto bayivumela yangena kuwe lena yokwenza ukuthi ungalali yabo mina uma ku14 lapha niyashawa yathi uma ku14 umuntu ephume ungaphumeki asekhohlwe leli hawu hayi leli bhayisi liyambamba nje lama ungaphumeki uma ku14 ufuneka indoda ethi hamba izithuthule ku14 ngoba uzoba necala nonkosikazi kufuneka unkosikazi omanehlele uma ku14 ethi into zakho baba kabani uma ku23 baba kabani sengiyibekile naziya uyibona sethi umfumba ebethatha ehambele layo lala khona uma nishera indawo yokulala ngoba namadoda namhlanje kanihlambuluki aninazi izinto zo23 ufika la enkonzweni uphatha umthandazo uphatha ngokungemthetho inkonzo yonakala ngoba kawufanele ngabe uyaphakama uvuka endlini yakho uyisabatha
ngithole ndawo phela ngam 23 yami ngohambe naye ngithola manje hayi ukhuluma ukuthi ngobe ngithathayo uyazakhe izindlu umntaphe kuze kube no 4 bedrooms wakhe uhlula nje wakhilawo lakhe ufaka ukutshela umakoti ukuthi hayi njengempisa yomzulu ngilendlu yami yokuhlambuluka amen kulendlu yokuhlambuluka angeyishintshe yokufona khona lezi phela uma sokuthiwa omakoti ngathi ufonini bejike bemakhaya belungisa amafasela befika uhleli indoda ungalele kuze kushaya 11 ukhuluma no WhatsApp bangcwele ukholwa kunzima lesikhathi ngiyayithi ke mina ushembe uma ngizobe selisho lapha ekhaya ngiyawushaya mina umthetho wesine mina ngimama kodwa ngiyasukuma nje ngoshaya umthetho ngithi la ekhaya ngokwenkolo akwenzeki ukuthi nangokwedele noma umthetho ungaqondene nami uqondene nomfowethu sihle kodwa ngokwedele ngokwenkolo akwenzeki ukuthi ngothi ngiyabona sebeyahlangana bethi hayi kodwa umvangeli besho phela uyena umvangeli ayigcikile ngithi mina ushembe kodwa akalenza ngiphutha ukuthi bemvangeli ngibegcikile umthetho unzima ukushaya mina ngiyayithi ngiyajabula ukuthi anze mvotelwe ngoba mina ngithi uma ngishumayela ebese ngibona lo mama waphakamisa isandla esekuweza ngakushiya wena wabana 40 ngabana 41 manje uma ngikhuluma suke ngikhuluma nje mina ngamvotelwa wathi wena alithempela liphathe ngabantu enthathe kufundele ukuphatha ithempeli ngaguqa nje ukushembe wakhuluma afuna ukukhuluma uthi kumvangeli engeluleka inkonzo ka23 uthi lapha nephakameni kwakuno 23 wawuphathwa umphathi uhlala edini uthi lo 23 wathi mawufika wenziwe ebese uthi ngelanga lesibili uthi bese endlala icansi endlala lapha ngasemnyango ehlabela u87 ethi hlahla isona sasilenge emthini ethi uthi bese endlala icansi bonke abantu bese bebuya ngapha ngithanisa wena ke lo mkhokheli bese bebuya ngapha abantu esande sokudla uthi uma sebengena lana umuntu bese exoxa izono zakhe exoxa hayi le ndaba ukuthi usukume ngaphakathi uthi ngiyayiphilela indlu ka 23 ungazi uphilelane ungathatha uhlebe izolo phela madoda namhlanje siyahleba madoda indoda ifone ithi hayi baba umvangeli lento njalo bengiyikhuluma ngoba ngikwethembile hawu uthembile hayi ngikwethembile ngisho ukuthi hayi into nje la engathi ngitshele umuntu nawe nje ayigcine kuwe bese ngisho ukuhleba namadoda ahleba ebese labantu bengene beyivume izono uma sebeyivumile bese sukuma umphathi sezokhuluma ngezono salaba bantu kodwa engasasho ukuthi hayi wena mangwana kwathusi yebo ukuthi esekhuluma nje didiyela ebese uthike sakhe isono ukuthi kukhulunyiwe ngaso ebese uthike sakhe isono usekukhulunyiwe ngaso kodwa uthi uma esegcina ngale nkathi engiluleka umvangeli umfundisi semvangeli uthi kophela mshumayeli uthi oluleka abantu ethempelo liphethe uthi abantu bengabohlala ngezono zabantu ngitshela ngoba wena ugcotshiwe unelungelo lokukhuluma ngezono zabantu ukuze abantu bengaqhubeki bekusenze uthi kodwa umuntu ongagcotshiwe kakhulume ngezono zomnye umuntu usuke sithatha isono somnye umuntu uthi kwathi ngelilanga yasibekwa le ndoda kusekhona abaphathi kwathiwa wena ndoda kwamthunu uzoba umphathi walezi zinto yasisondele insizwa kaMkhize emphazamisa umphathi ithi baba yenkosini la ithi baba wasibekela umphathi ithi kodwa lo mphathi baba hawu uyaqona lo mphathi hawu lo mphathi baba hawu uyamenyeza hayi kide nephathi yakho ethi hayi lo mphathi lona hawu uyaqona lo mphathi hayi lo mphathi wenza ukuthi ithi inkosi la ngempela uthi yena ngempela baba ithi gijima umbiza uthi wayigijima imbiza ngathi ngiyambona kwakuyindoda mhlawumbe noma ngamasemkhize kodwa indoda evama ukuceba ilena evama ukuthi ngempela seyishilo yagijima yayibuya nayo kwayo yayijiyewa ukumbamba ngengalo yabuya nayo ithi inkosi la ngiyakufuna yafika yahlala la inkosi la ithi inkosi la sibanibani wena ngizwa kuthiwa umphathi kodwa wenziwa no 2 no 3 uthi baba ngiyakwenza baba ngiyakuthandazela uyangihlula uyisono esingihlula uthi baba namhlanje ngiyabonga ukuthi khona umuntu ongivumele phambi kwakho ngiyabonga Nkosi yami ungivumele hayi izwa kusekho ke manje ithi Nkosi ilanga ithi
sibanibani ngizwa kuthiwa wenza u1 no2 no3 uthi baba ngiyawenza uthi baba kuyangihlula uthi baba ngihlale ngithandaza njalo ngisho ngibeke empengeni noma ngibeka phambi kwakho ngihlale ngibeka isono sami uthi kodwa baba siyangihlula uthi namhlanje baba ngiyabonga ngoba khona usibanibani osengivumele isono sami ithi inkosi la ngamkhize uyamuzwa uthi baba uthi kusuka namhlanje mkhize ithi thatha impahla zakho uhambe akuzophinde mkhize ngibona nawe kuphakameni uthi nakwenza umkhize uma ubena inhlaka siyobonana kodwa angiliboni ithuba lokuthi ngibonane nawe uthi mkhize wena akawukholwa uyisitolo sezono zabantu uthi namhlanje ushaya umthetho uthi inkosi ilanga uma singena epulpiti iphatha inkonzo ithi weManazaretha ningabohlala endaweni la nigada khona amanye amakholwa umona uthi uma ubona ikholwa liseseleni esikabi akoqasha wena lingakuboni ngoba kophela ukukholwa kulo ithi ningabi zitolo zendaba zabantu ndaba umuntu mawuhamba ukhuluma ngawe uyayithenga nibona nezingane nje ezenza leyanto kade ngihleke izingane zakwamakhelwane uthi ngiyibona idalo zakwamakhelwane uthi ungahleki ngoba kawazi ukuthi kuqalwa yini uthi makhelwane nansi imali asambeni siye enkosini yonikela ufana utshwala emzini wakho ungaboni entabeni uhleke ngoba ezinye izingane zenza kanjena ngenxa yezono soyisemkhulu baba ushawayo agala aswamaga amazite magangaziteli oshawayo agala swamaga ngathi mina ngicotshile lapha endaweni yakwamanzi nyama kwashona abantu abalaka online ngihamba ngcwaba nje ngadlula manje mina enkonzweni yazi mina ukuthi uqhuma uqomnye umuntu ngicina sengihleli phansi ngidlulele hayi akekuguqe mina ngase kuseni amen ngenzeka abangcwele igcine siyonakala kanti uNkulunkulu mhlambe usuke yenze yayinhle ngazi kodwa ke ngiyacela uNkulunkulu ungathi ngabusise nekuzwile amen ebusise nezilaka inkosi busukuphama kwabangcwele ubani ongahlabeli 57 sifuna impilo Inkosi yethu